kuphi la kufika khona lo mbukiso bhanyabhanya. Namhlanje silapha ke endaweni yakwaMsane, sisemzini wakwaMathenjwa. Sivakashele udokotela wethu uDr. uMathenjwa. Angihambi ngedwa ke, ngihamba newele lami lapha ya udokotela u2+2. Umsebenzi wenkonzo ke besizowenza la sizo ezomukela izithunywa zebandla. Obuyinto ke balekile ukuthi njengoba sihlangene kanje sihlanganise izithunywa. Namhlanje ke besizomukelisa izithunywa ngoba ezomukela izithunywa zebandla alobolayo. Udokotela lo owaziwayo, udokotela lo sindisa abantu, udokotela lo oprofeta abantu. Namhlanje usibizile wathi Dr. 2+2 nawe mkhulumi laba akumsondeleni nizobuka isibusiso nibuke njengoba nibona nje ngemuva ibandla elingaka alobolayo namanye kamabandla angaphelele awaholayo. So namhlanje ke sikhona la 2+2 sizobona nansi le ndoda eudokotela uMathenjwa. Awubingelela abantu 2+2 usho nje ukuthi bekumnandi kangakanani ukuthi sibe ndawonye senze le nkonzo enkulu kangaka. Ngibonga ithuba mkhulumi laba. Ngibonga kakhulu isizweni sonke nje ngibonge leli thuba lokuthi umlaba udlala indima enkulu yena yedwa. Ingakho nje ngiqala ngayo kumbonga ngoba uyakwazi ukungishintsha lezi zangubo leziyana. Lezo mathafatha. Lezi zabo mathafatha. Asikhulumi ngomathafatha uvela ukhona. Mhlanje senkonzweni namhlanje. Engishola ukuthi ke uNkulunkulu emuhle namhlanje sila kwaMsane kuMathenjwa owudokotela ongumelaphi ongumthandazi ongumprofeti uyikho konke ke cha mlaba ubuhle ngibonile kuyangigqugquzela mina ukuthi ayikho into emnandi njengokuhlangana kwabangcwele. Ngifumane umusa ngafumana ngishibusiso ngani ngoba kuningi mina engikufundile nengikuzwile namhlanje njengoba nje kuthiwa kuzomukelwa izithunywa noma kuzofakwa kabusha izithunywa zebandla ila kusuke kuzoedwa amandla noma umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi mawuqhubeke. Nathi ke njengoba sithathele lithuba seza nomlaba sizothi noma ngabe kukhona nesazela khona ke ngale ngokwemisebenzi yethu kodwa asihlukile ekuthenini uNkulunkulu siyamesaba. uNkulunkulu noma sihamba simemeza elakhe igama ngoba konke lokho esikusebenzisayo kuyimvelo yakhe uNkulunkulu. Manje ke sithi thina asibuyeleni enkosini sithola amandla amasha ukuze sikwazi ukuthi simelane nezitha nakho konke. Angazi ulaba kuhle kakhulu udokotela. Mhlawumbe sidedele udokotela uMathenjwa akwazi ukubingelela abantu. Mhlawumbe nabantu bazofisa ukumazi kabanzi naye futhi aphinde ashiye inombolo zakhe abantu abafisa ukumthinta. Mhlawumbe abanye bakhona la kwaMsane bazofisa ukuthi bezosonta naye. So nje udokotela akababingelela bonke bese shiya inombolo zakhe. Awu nami ngiyabingelela bonke emagumbini emhlaba eNingizimu South Africa. Nami ngibonga ukuthi ngibona mkhulu mlaba ke ukhona la Mtuba indoda nje sazana kakhulu sihambelana ayikho inkinga naye ungumlaphi wendabuko nami futhi ngumlaphi wendabuko futhi ngiyaprofeta futhi ke minayo nalento leyo ukunikeza umuntu uprofeti. Ngithi futhi ke angibonge lapha udokotela woprofessor udokotela 2+2. Nithi ke nami besila ekhaya kwaMathenjwa bekade sizomukela izithunywa zebandla sihlanganisa nezithunywa zekhaya ukuthi isithunywa sebandla nesithunywa sekhaya akuhlangane lezinto ezimbili zingashayisani. Nithi ke ngiyabonga ke usukwini namuhla ngibonga ukuthi nami ngihanjelwe ngabantu abasuka kaMhlaba uyalingana eJozini abasuka eNgwavuma abasuka eThekwini abasuka eMandeni abasuka eSikhaweni abasuka eShowe lapha kunamama waseNyonini kaShumayeli udlala ngentshumayelo. Hayi uShumayeli ukagete emagula. Sibonga kakhulu ke kakhulu kodwa nje okukhulu kunakho konke like lathi izwi bazithoba abantu bami
ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bakhe ngaleko kuyithoba angeke uze ukhone ukuphila i-long life uzophila i-short life ngaloko ngithi bangani bami bodokotela babodokotela boprofessor ngiyabonga nakho konke eningenzele khona ukuthi bafowethu lenkonzo izibe impumelelo yini enenzele inkonzo izibe impumelelo ngiyabonga ukhuluma indaba enkulu yokuzithoba Mlaba ungathini ngegama lokuzithoba ngoba mina uyangazi nje Mlaba ngithobekile ngithobeke kakhulu ngithanda ukuthi 2+2 ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyamuphakamisa umuntu oyithobayo ngizokwenzela umzekelo lithi iBhayibheli kwakukhona indoda emfishane okwakuthiwa uZakhewu ngalesikhathi ifuna ukumbona uNkulunkulu lithi iBhayibheli yagibela emthini kodwa uNkulunkulu eseqhamuka akayibusisi isemthini sibili akayibusisi isemthini Matheko uthi yehla emthini bese itshela ukuthi ngiyakwakho bese inika isibusisi sikuphi isiphansi so in other words awusitholi isibusiso uphezulu so ngayo yonke indlela bafowethu asiyithobe asehle phakathi kwabantu nje asehle siyithoba abafika abantu kwasibila befike bethi uphi udokotela u2+2 bengaboni ukuthi wena ngenxa yokuyithoba befika abantu bebuza udokotela uMathenjwa bengamboni ngoba uyayithoba uma kunabafana ulingana nabafana uma kunabantu abadala ulingana nabantu abadala so igama lokuyithoba baholi bami libaleke ngalendlela esimangalisa asiyithoba hayi ugadile mkhulu Mlaba mawuthi ukuze uthole isibusiso usuku phezulu kufuna usuke phezulu bese soya phansi uma sofika phansi kula khona ufike khona uthathe isibusiso ngithi ke mina njengoMathenjwa njengoba ngimena nalabo professor ngithi ke uma ngabe khona lothi bakuMathenjwa ngiyafisa kukhonza nawe ngiyafisa ukuthi nize la ukhona ngizofuna usizo ngiyafisa ukuthi ungihambise emanzini ungihambise olwandle ngithi ke ungangithinta kule nombolo lethi 071 497 3318 angiphinde 071 497 3318 lothi njena ngiyafuna ukusizakala ngiyafuna kuzokhonza ngiyafuna ukuthi sihlanganyele ngiyafuna ukuthi uzongisiza kodwa ke engushoka kakhulu babudokotela kukhona abantu abadlala ngabantu bathi bayabapolofita ngifuna ukuthi ke mina uma ngabe uzwa ukuthi awuyizwa kahle lenyoni sondela kukhona lesithi kuphathekela khona lokungakhona ukuthi kufike kukusiza ukuze makufika umuntu ufuna ukuthi umpolofiti umshayele umhlahlo uvele umtshele into lokungiyo futhi le straight nento lezomsiza ngithi ke danko na indaba enkulu Mlaba uthi uMathenjwa uyabayisa olwandle emfuleni nasenkokhumeni uyakwazi ukuhlambulula abantu mina nginenkinga phela ngingena olwandle weMlaba phela kunobholotsho uma ubholotsho engangena olwandle sizokwenza kanjani ngoba phela kufuna ukuthi masebefikile labantu wena ufuna ukuthi uMathenjwa kusiza kodwa inkinga ungena olwandle angingena olwandle manje wenze njani umuntu ofana nami ongangena olwandle ibheke kuMathenjwa hayi cha ngeke ngize ngikwenze lutho professor lengingakusho nje ngathi mina ngisuke ngenzela lo odingayo ukuthi ngimenzele nengithi mangabe ngithi ngiyabuka ezulwini ngibone ukuthi lo ufanele wena nje ngoba ubaba kaMathafathafa ubaba kaBholoja angeke ngize ngibuyise olwandle ngoba bazosuke babaleke oBholoja basuke bakubulale basuke benze ukuthi ingane zakho zilambe kanti manje ingane zakho ziyasutha nami futhi ngiyasutha ngiyabonga ababukeli nabalandeli nokuthi angigezele leyo ndawo ngoba bese ngithi ngizokhumula lekhololo ngikhumule konke ngoba indaba olwandle Sabe nonke jikelele siyabonga kubo bonke ningakhohlwa ukusubscribe niphinde futhi ni like emapage wethu bahlangene nodokotela bahlangene noKhokhovula inombolo nizoyibona zibhaliwe lapho kwi screen sethu God bless you siyabonga